Superstores. Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokolembere mu ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chingagicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asobwango eduke yiga ya ouru Superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Masoge na indevu ya kigima homwanchi umurigeria Ekeonga Chinsa Ikomi weekend litukolia lero chitariki 12 chyomotienyo kanebo mwaka wechiri 2025 na kwaliganirie tokwerere asinjira yo kwayachutiria ncheni konkurukwa Ruth Morara niko togenderete kubwatirana na Havila Kariri korwa asense moyende ye studio togo chaka omojumbe we bunge ya Kitutu Chache nigo agenda Kitutu Chache South omusike Jafet Nyakundi nigo agenderete komwa omu waziri bwechisemi okoboko ase mirimo ya agenderete gukora emia nigo alenge gukwana ya chingaki alenge asomo igabwa matanga ayamo ase chinsemo chiabo Getutu nigo siatikana chikoni muna togwa laiga nigo siomoroje gai odi kiraba ali Kenya ngima 76 76 nenda nigosi ni mutama etingo etiara ko
koiga ne ya bantu bale ma batari kukwana na ini wakwane ke maene ni wakwane ke maene naenda ekonya kabisa bigozi sokonyara abana yana uti boyboy no ngani ke wiki yaeta abantu bali chichiro esengende omwabo nore orosi chichiro mwana minto arosi chipara abe kirestima naye kwasore ete minto gochanka to base gokumi none ngari bunge omosata bon nabanga otete minto biko henda bobe ozena no tore gari to tebe moneno linga kineoyo na bwate so botikakonye so because kilo mondo we kakonye so baba e konya ryoka era mubasi konya era nyaribali konya era bogirambo konya so Nyamira konya mugusiga bisa oyo migosho moroche gaiga ebirasi agachine Kenya ngima ndo abate birasi bya JSS oyo nero agachire ebirasi 22,000 Kenya ngima ani mo waka na mwaka chinkomi osemo mo gwerrete bobe ebirasi nebere 22,000 classes wetra bigosi oyo emiaka abere uno mwaziri no mwaka oyo mutara akora kwanza mwaka omuntu mungaini omaida sakuru nenda sago chi tikato mubwate si ono mwana oitonka ilimo mono leche isikari moko igubobe mongi wete igo tikato bwaterane tokonyane tokorigasi yam for the sake of our people and for the sake of this country eyure buya bosere bobe atogotigana nayo aba kubwatekana no komentekana kwebi mana gwetera kubwatekana no komentekana kwebina ebike aseke gambero nigo abagayani babegete babanyarite konyora obogosemia abo asebaitwe egutwa litukolia bene abo igoro chingaki ekyo nigo omoteneneri bwe kiombekelia kya Mediation Training Institute in Africa ske Professor James Mangerere abaete okoboko na kwa sababu na omurubiri ni gurarete omolembe asensi yetu ya Kenya. Tuwakira omwali bwe training twala tabosongo waiga twa train professional mediators abade nangena sende among the students ba graduate vero in professional mediation. Wakira se program era an international program. The program is accredited by the International Mediation Institute. It's accredited by Singapore International Mediation Institute and the MTI Africa. Abagaya n'abantu bamana sana se community asoko solution bisoso tarea tokaire. Eba ya megondo enyi familia terase. Ya ikira bono mwari rero twamendire namba ya mediators tobwate osongo na Kisii na Nyamira bara assistie abantu kusolve bina iko goire kina kya court na nabatebe tinende itanga nigenda se bogaya ngenda mediation ibine binge bikora mediation nani no gere court kikoti amatuka na jigo to mabank to mediation ikama timatenga mediation works go ngo ni kare abantu bonse twaminto Kisii na Nyamira ekero tobwate matadisa ndonsi mujando ne bwansi odiomana itangani utara rengera lingangi to kwende court kwanza tuliye kimedida sijitwa training training ya mediation normally no to gaiga yani to wakambia mono because the resource kyagete kaswana je training yiga most cases communities etubwate bine binge nabone bine bire Kisii locals or high courts ebina bire almost almost 2.something million and maybe because registered because filed daily they are not less than 1,800. So to train as mediators, I go to the community and outside, it shall be very useful. As I want to go to Chinsa, to school, no energy, Magondo. Na encourage abaguzi bon space mu abeta n'abantu bara surrounded
kwanza tuteme mediation tutaragenda itongo inde rito turagenda komenya no morembe kienda tutotio morembe ogutwara marwaire watigana nayo uyo kabere umu president gw'ekiombe gia FKF Sam Nyamweya nigo aburiria abagusi bonsi gochicha amo eliokobeka omorembe nigo chinga kicho aburia abanasiasa bonsi batigane kunya kumukwana waziri w'ekisemi Omosike Julius Ogamba Migosi asengencho era no mukoreri bwiki bwa serikali bale bagatutumbara naende as senior leader ya Burugusi tigato wa mama muna Burugusi ndikuru bwetutu turidi okole yasine inwe na wanyali bana mindo tokole yasyama usiendiba ndekende bandu baminto chikuro cha 2027 ngabijikale bandu baminto ntuteketeke itonde lakini wana tigatora kwa magendero usibandele baba alibu ntowate mwana minto minister of education Omosike Migosi ase community yetu ya Bagusi kuru Nyamira Kisii County togenda Bukuria nere liso lyeito kwali wa minto tigato bwadisie akore yasi ngia ase ministry of education ngosi biale echavu ya ringo I know personally Kiara is my close friend I know personally na leaders bausi tukanasa Nairobi 20 regardless of political parties ndio mwanamke party agaturangalia agatoechae we are fully supporting him abari mwanya bari masaba mwanya to support omwaziri Migosi na ekiombe kirikia ababunge abasubati bakoragwa amonu mu women rep county ya Kisii Omosike Donya Saburi nigo batarite enyagitari ya magena abo bene litukuri igoro erikurigeria obokoreri bw'enyagitari eyo chinga kiechio nigo barogetie ogotagoki gwakorengana no koreri bo bw'enyagitari eyo aya nigo achete magega yoko yomusubati oyo mo gusiria obugima bwaye chinga ki arenge kuibura na konyora obokoreri obobe. Sasa leo tumeangalia Magena dispensary haina kitu. Hakuna kitu kabisa. Hata ukisikia mgonjwa anakuja kusaidika hapa unashangaa. Hata kuna wagonjwa walifika huko mapema, kitu ilikuwa around saa 2, hakukuwa na mtu alikuwa amefika. Na unajua ugonjwa ikwambii utakuwa mgonjwa wakati daktari wanaingia hospitali, ugonjwa inakuja anytime. So kuna shida mingi from kupata hizi vifaa vya kutumika, na pia yani unafika hospitali unaambiwa hatuna maji, kama mvua ijanyesha tunaenda tunachota na mtungi. Maji kama sasa hakuna, hizi vitu zingine sijui tunaweza sema namna gani. Hiyo ndio shida kubwa imepata wagonjwa wetu. Hakuna hata electricity, hakuna maji, there is nothing hapo. Kwa hivyo tumekuja hapa na tumejionea, na vile wenzangu wameongea vile ambavyo tunataka serikali kuu na Ministry of Health wafanye bidii very soon wakuje hapa, kwa sababu hapa watu ambao wako hapa ni Wakenya, na Wakenya mahali popote wako wanataka hata wao kupata services ambazo wanahitaji. Tumepata maajabu hapa. Hii hata sio hospitali, hii ni cattle shed. Hata ng'ombe hazitakikani kukaa mahali kama hapa. Hii sisi tunaambia Ministry of Health, they swing up very fast to come and close this dispensary immediately, because it is a nuisance, it is something, even there is nothing to show. Hata pale kitanda yenye huyo mama alikuwa amewekwa azae ni kitu imevunjika. Hatujui hata alikuwa amewekwa chini ama amewekwa wapi. Kwa hivyo sisi kama akina mama wa Kenya, tukiwakilisha Kiwopa na bunge kuu la Kenya, tunasema kwamba Ministry of Health ikuje ifunge hapa, na ikishafunga hapa watafute solution. This thing needs to be renovated, walete madawa hapa. Watu wa Ogembo ama watu wa eneo hii wako na haki wapate medicine vizuri, watu wa Magena. Na tugukorera waziri w'ekisemi Omosike Julius Ogamba Migosi nigo aenekire buna nguchia ko ngoge amba ngwana gendrete nguchi gukwanirira iguru yo gusira kisemi elio kibesa kibwatu kiguchia ase kisukuru gusira kisemi
nigo airari bagerio goteba buna aborokia na aboroki gomba bwanta gutuka chisukuru chinga kichiri chigwenerete nigo boigo airari bagerio kuboria aborokiwa amona abaibuli kubwatirana elio gosira chiseme nanga ase serikali yeye ntutagete barimu ntutagete principals bagende street etutagete baberarari ekiagara na bari most important kulinda abaito abana baitekera kirasi tubwate challenge ya capitation because chibes chirijigo cherero twagambira na treasury na ndenda kugamba na borobo nonye this Wednesday I had a meeting with them kwa boli mwari gwanja capitation ngende school before tarehe na tisi taraika when they are working on it. It is a three-legged stool. Education is a three-legged stool. Tubwata balimu, tubwata abana, tubwata na parents asibona serikali koliteki irime. So together tutakola tiamo to improve the results of the education that we are supposed to do in Kenya. So we are doing everything possible, and believe me, we will spend sleepless nights to align the problems in our sector. It is not normal that you have somebody who graduated in 2010 not getting employed. Ekera epolisirenga umowasa kuemploy kuliboliwa kwetuma mapema. So there is a problem of implementation, and we are going to work with TSC to clean that section. I promise you we are going to have that clean. Awikerawo omwanchi omurigeria notoko yakorera Ekeonga weekend Chinsa Ikomi. Nakuganirie obotegere obosoncho bya asemerobere yonsi ya Getembe. Ayo na senchira yo kugoya chuteria nko yanyorore Chinsa ibere na chiria inye chabono margoba asenchira yo wekerano korwa ase Catherine Nyabuga. Nchini bankoro kwa Ruth Morara twaboterana na Havila Kariri korwa asensemo ya studio. Nakuganirie chinga kichintoereru. Eduka ya bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone